ukuboko kw'iburyo isi irabamira. Amen. Ninde wageze karindwi? Murongo wa gatanu. Nta yindi mikrofone hari. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa, kandi ubwo nzarambura ukuboko mu gihugu cya Egiputa ngakura Abisiraheli muri cyo gihugu. Amen. Amen. Haleluya. Zaburi ya 89 umurongo wa 14, kugira ngo dusoze gusoma hanyuma tuganire muri mwanya dusigaranye kandi munini. Zaburi ya 89 umurongo wa 14. Ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, kandi ukuboko kw'Imana kurakomeye. Ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru, ukuboko kwawe kw'iburyo gushizwe hejuru. Amen. Cyane. Haleluya. Turashimira Imana ise umwami wacu Yesu Kristo utugiriye neza muri uyu mugoroba udasanzwe guterana. Imana ibikoze ihabwa icubahiro. Tuyikomera amashyi twese nimba nta muntu biteye ubute. Imana yakoze rwose kubiduhaye amateraniro meza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Haleluya. Nimba mwarangije gusoma rero mu Bibiliya hanyuma murebe hano mwese kugira ngo dukubagurize kubera impamvu ziwakati. Muvuge ngo haleluya. Ikigira kabiri, turashimira Imana kuko yaturinze namwe kabarinda tukabona ukuboko kw'Imana namwe mukakubona. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo dufite amashimwe mu mitima hage ngo nguki ngo kubw'imirimo Uwiteka Imana ikora. Hari akantu baza kanezeza cyane, aravuga ngo nubwo twahuye n'iki harya, nubwo intambara zabaye nyinshi, ariko ngo Mana ngo wakomeje kutubera Imana. Nimuvuge ngo amen. Hari intambara zigaragara hakaba n'intambara zitagaragara. Izigaragara dushobora gushaka tekinike yo kuzirwana tukazitsinda cyangwa tukazitsindwa, ariko izitagaragara ni imbaraga ni intambara turwanirwa gusa na Yesu Kristo. Haleluya. Imana yabarinze rero natwe ikaturinda nubwo hatabuze kubamwo ibyatambutse byinshi bikomeye kandi bisa nkaho bibarije umutima, ariko Imana yakomeje kutubera Imana. Abagihari twese dushima Imana, nimukomere Imana amashyi abagihari. Sema haleluya. Turashimira ikaze ry'itorero rya Foursquare ryatwakiriye kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi. Bashumba tubihe agaciro cyane, Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana n'abandi batambyi bose, abashumba bari hano baturangarije imbere mu matorero twese tubarizwamo, bakora akazi gakomeye k'Imana mu gitondo na nimugoroba, bakora umurimo ukomeye. Amen. Haleluya. Imana yabwiye Abisiraheli mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 umurongo ngira ngo wa 5, irababwira ngo abatambyi ngo bazafata isanduku ry'Uwiteka Imana, ngo nibarangiza babanzirize abantu muri Yorodani. Muvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Abatambyi harika siko bavuga, abatambyi ngo bazafate isanduku ry'isezerano, ngo nibarangiza abari bo baje imbere. Yabzageze ko nutsa gusirimba ari mwe muje imbere. Sema amen. Kizakigora nyine kizakigira nkama kigira amavensi mesha atazayumvikana, ariko ni cyiza. Amen. Imana yabwiye Abiyatari, umwami yabwiye Abiyatari igitabo cy'abami, aramubwira ngo Abiyata ngo wari ukuriye gupfa. Ati kabisa, kandi nta cyari kugarura gupfa kubera ko byari byarangiye. Ngo ariko ntabwo gipfuye, ngo kubera impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ngo nuko wahetse isanduku ry'Uwiteka imbere y'umukambwe wanje Dawudi. Muzabura Imana icyubahiro. Icya kabiri aramubwira ngo impamvu utagipfuye ngo nuko wababaraniye ngo n'ibyamubabaje byose. Iyo mpamvu Abiyata wari ukuriye gupfa, ariko mwana wa data ntabwo gipfuye. Naje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho. Naje nzibera mu mahema ibihe bidashira. Haleluya.
Amen. Imana ibagirire neza rero, kandi Imana ibaho umugisha ko mwatwakiriye. Abashumba bose rwose tubeha agaciro, turabubaha cyane. Imana ibagirire neza. Amen. Bibiliya avuga ngo wifuje uwo murimo ngo bagize gutera aba yifuje umurimo mwiza. Muvuga ngo amen. Naringiye kubabwira ijambo riri muri Bibiliya ariko ryo baremerera kumva. Muvuga ngo amen. Riri mu byanditswe apana bene abantu batoratoye kuri YouTube. Oya, riri mu byanditswe. Buri abatambyi n'abantu bakomeye cyane. Amen. Siko namwe niko mubizi. Muzi ko abatambyi ari abantu bakomeye cyane. Asante. Twishimiye kubana n'abantu bavuye iwacu muri Kenya. Imana ibiheze umugisha. Uriya muzeyi w'iwacu kandi twarabanye gihe kinini ndetse dusengana no mu itorero rimwe. Imana ihabwishobora kuduhuriye hano. N'abandi bene data bose bashitsi bavuze Imana ibagirire neza. Sifa kwa Yesu. Umwanya dusigaranye rero tugiye kuvuga imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Imbaraga zikomeye ziva mu kuboko kw'Imana kw'iburyo. Asifiwe Yesu. Nawe mwarazibonye abantu babonye imbaraga z'Imana bazamura ibiganza turebe imbaraga z'Imana. Apana imbaraga z'abene wabo. Imbaraga z'Imana zikomeye. Paulo yaranditse mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo niba Imana ngo niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo ngo aba muri mwe ngo azazura n'imibiri yanyu. Amen. Haleluya. Niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo aba muri mwe azazura n'imibiri yanyu. Umwuka w'imbaraga, umwuka uzunetraliza indi myuka yose. Tugiye kuvuga imbaraga zirengeye izindi imbaraga zose ziba mu isi. Kandi muzabone ku isi iyi duhagazeho igira imbaraga. Habe n'abantu baba mu isi bagira imbaraga. Yego? Isi igira imbaraga. Habe n'abantu baba mu isi hari abantu bagira imbaraga. Bovuga ijambo rimwe gutya umuriro ukaka. Haleluya. Isi iyi tugendamo hari abantu bagira imbaraga. Amen. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose hariho imbaraga zikirenga. Ni imbaraga ziba mu kuboko kw'Imana. Sema amen. Haleluya. Akarwara karacyari kandi ntikarakira. Abakuru bazavuga ngo urwishiranka rwacayirimo. None muri hangana nyine muvuga ngo amen. Haleluya. Haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo turi hano muri amateraniro. Kandi sinza nkunda kubwira abantu cyane ngo banezerwe kubera ko kunezerwa ni ku giti cy'umuntu. Siko uterwa naho wacometse. Kurya habe n'umuriro munzu abantu bose ndibagira umuriro ungana. Uterwa naho warahuriye nyine. None uyu mugaragu w'Imana agiye gukora kuri no mashini. Dusirimbe nk'igidakika nk'8 nitumara mvuge kuri ano makuru y'imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Nimvuge ngo amen. Cyane haleluya. Haleluya. Imana irakomeye cyane. Cyane kabisa. Ibitonyanga by'amaraso byantonyangiyeho umva turahujije yewe Gorigota sinzakwibagirwa yewe Gorigota wambereye icumu yewe Gorigota uruwa agaciro. Alalala. Nimuvuga ngo amen. Ariko Gorigota havuye ibintu byiza. Gorigota iyo amaraso iyo igitonyanga cyakugezemo gutya tuzuguma kuba wa wundi uzuhino uba flexible uzaworo uzaworo yakoze ikintu gikomeye wisi yabizera yogesha ibyaha karane akura wizandiko yo ndayashima. Haleluya. Turagutaramiye Imana. Zabura 7.
mwiki hasi cyangwa mwigire gusa gatoya. Amen. Haleluya. Amen. Bafure ikindi kiza kivuga. Azavuga hano. Nuje gusirimba ntugapfuke hano. Basi uzopfuke hano. Sawa. Hano ndazasirimba kamuhagarara. Kuri yabazimije bafure. Bafure azavuga ka. Yazavuga ki. Iyi Twitter nizizanijwe. Muvuga ngo amen. Kandi gisirimba ntiya muzenguruko nta mapepo duhadusengera. Muzambugira seri kire mushaki. Narabwibise umusazi baramukubise butarava bamukubise mu kajagari. Ukuvuga ko rero kandi bamukubise nyine. Kunga ugira imbaraga nyinshi cyane. Sema amen. Haleluya. Atukuze mu. Imugirire Imana gutya. None rero muza mfungura iyi mashini kare kantu tukabone na kare tukabone nakangaka. Siko. None kugira ngo n'umugara w'Imana ho curanga abone ukuntu muhaye mugenda none umugire. Nkuko mwari muhagaze nyine gutyo. Ariko kare karyango mukakiyore. Muvuga ngo amen. Kuko muracyafite nyine ubukene bw'amabafure n'ukwihangana n'indakundi. Kandi si mu mwabyite namwe nisinye. Ariko namwe mufite mu ruhare. Muvuga ngo amen. Menyana kuri kose. None bafure zine zovugishwa na synthetizer y'inzira 8. Mu mateka y'isi mu bantu bazi umuziki. Nindi uzi umuziki yanazamura ikiganza tare. Nta muntu uzi umuziki mwese. Sinabonye urimba muri korali pasi. Umuziki urawuzi? Kuko umuntu uri korali agomba kubazi umuziki. Iyi bafure ni full range. Ni bafure zibiri. Iriya ni ya gatatu bafure zine. Zikoresha mikrofone zibiri. Zikoresha sente ifite nimero 150. Zikoreshe iyi synthetizer. Iyo mwagize ngo si ikintu. Komata mikrofone yovuga neza gute. Ntibikunda. Muzoshake stabilisateur nziza, power izamura izi bafure. Abagabo igitaramo cy'abagabo bangana gutya. Kwa jina la Yesu. Muzamure tushambure mapepe y'abadayimo. Haleluya! Amen. Niko kuri 5,000 abagabo 35 n'ibihumbi. Irari nari ntangaye kuko ndazizi hano mbivuze ku bushake kuko ndazizi ko hari ahantu ziba hano twigeze kuzitaramiraho. Nari zone zarapfuye Imana ibagirire neza. Ari amatangazo mwatangaje. Nimwe muzo yaremereza ni namwe muzo yananura. Kandi uburemere bw'igitaramo n'umuziki. Gitwaza yaravuze ngo ni 75% umuziki. Amagambo ni 25%. Ariko umuziki ariko ndamukunda apotre musabiye umugisha w'Imana. Yaravuze kanisa yubaka iri Kigali ngo azohera bafure zizohera aho umuhanda utangirira hasi. Ngo azagenda agacomeka handa kaza karirimba kuva mu gitondo kugeza ni mugoroba. Ariko apotre agira amahono. Kuri uyu muntu nakurusha ibitekerezo. Hazaba kurutanye. Aho kugira ngo uzoke n'ibitekerezo, uzoke n'ifaranga n'amahuzu yose. Ariko uzosigana ibitekerezo. Urashise. Muvuge wa amen. Haleluya! Imana ibagirire neza. Sema amen. Isaha yini wanyu ningi wacu. Inoko yihuse cyane. Aka kanya dusirimbye iminota 5 keregiye kubana 30. None ndahumye n'ukuri kw'Imana. Mukuru mukuki mu kabigiza. Muyigiza haruguru cyangwa mubiki isaha mureke kuyirebaho basi. Nimuvuga ngo amen. Kindi cya gatatu na kandu keza ngiye kubahishurira. Haba amatara azabona mukageza saa 4 n'igice mutaramenye ko bwije. Muzori marike muri uriya mutwe rizari tunga hano. Umukutano uzomererwa neza bitewe. Kurya umwijima ni mubura gafu. Ukukera mukandikanya mwese muramutangira kuvuga ngo bwije. Kandi uko ni kari. Hari kubera impamvu z'umwijima. Muzogure itara iri wacu bazareka rimurika muizi. Kizagi kubitari ya gutya. Ahose akamabona neza. Abarinzi bakaramya Imana hameze neza. Mvuga ngo amen. Atukuzo. Reka tuganire amakuru y'ijambo ry'Imana twasoma. Tugize ngo tuje muri bibindi byose twotinda kandi ariko se ndatangira na ka introduction nyine ko kubaramutsa. Ya bintu tangiye ndiratangira iratangiye ubu nyine uko iratangiye. Kwira mugeze ngo aratangiye. Nimuvuga ngo amen. Haleluya. Amen. Siko kuri pastor. Niko kuri. Kakuri. Reka dusengere kigiye kugira ngo Imana ikiduhindurire.
tugiye gusenga Imana pastor. Imana iduhindura iki gihe. Ariko muri buka turimo hano mu kanisa amatara yacanye. Haba hameze neza. Murizeye. Dusengere ico gihe Imana ikiduhindurire. Kuko ni ifite imbaraga yonyine n'ubasha n'ubushobozi. Imana izayumva gusenga kwa bizera. Imana iduhindurire iki? Iki gihe. Ngako kugira duhindurire Imana iduhindurire iki? Mwishaka mwite duhindurire iki gihe. Muvuga ngo amen. Amen. Hallelujah. Ngako raho. Gwiro pastor. Gwiro. Muvuga ngo haleluya. Sema amen. Ubwoko bwa Isiraheli Bibiri navuga ngo igihe bwari kwa Farawo bwabaye mu buretwa cyane. Muvuga ngo amen. Mukurikirana rero nta ndirimbo nsusa kuririmba, nta n'igisima sura gusirimba. Birarangiye. Ngiye kuvuga aya makuru twasomye kombe y'uruzi. Haleluya. Hanyuma ngo abwira abagaragu be ngo nibagende bakazane bamenye ikintu kirimo. Kandi icyo gihe Farawo yari yatanze itegeko ngo umuhungu wese uzavuka w'umwisiraheli ngo azapfe. Hariko niko. Ndetse ngo atanga itangazo no kubabyaza bo kwa muganga bose. Arabwira ngo nimuzaza mubona hagiye kuvunga umuhungu w'Isiraheli. Muzamukubitira ku ijosi ataravuka. Bibiri irambwira ngo Imana kubera amaboko y'Imana igira. Mwizamura amaboko. Sema haleluya. Kubera amaboko y'Imana igira ngo baze kwitereruja abaganga bose. Ngo bagasanga umuhungu w'Isiraheli yavutse ngo bagasanga ndakundi kundi bakimuhotoye agakomeza. Icyo gihe rero muvuga ngo amen. Mose ngo avuka muri icyo gihe. Amaze kuvuka rero atorwa n'uwamuhigaga. Sizi ko byumvikanye. Atorwa n'uwamushakaga. Atorwa n'uwari watanze itangazo. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo afunduye ngo abona rimwe kana kagahungu keza mama. Ya. Muvuga ngo amen. Ikintu Imana yakoze cyambere ngo ifata imbabazi zose z'ababyeyi bose babaye ku isi izitsindagira umukobwa wa Farawo ngo akigafundura gutya ngo yamavuga ngo nukuri uyu muhungu ngo n'umwisiraheli ariko ngo agira imbabazi ngo aravumera zitarabaho ku isi ngo aravuga ati uyu mwana biragenda gute kubako kw'Imana. Mana izo ni imbaraga zawe, Mana izo ni imbaraga zawe, Mana izo ni imbaraga zawe, Mana izo ni imbaraga zawe. Muvuga ngo haleluya. Ngo aramutora abona n'umwana we naratangaye ngo cyamose amagitangira guseka. Gisekeye umwanzi, gisekeye wamuhigaga, gisekeye ugiye kurangiza ubuzima bwe mu yandi magambo. Ariko Imana ni igihumbi. Umeniandalia meza mbele ya watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani mwangu, umenirehemu. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza. Sema haleluya. Wema nazo fadhili zitanifuata
mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Sema amen. Biblia inavuga ngo amaze kumutora mu ntoki gutya. Cyamose ngo kiraseka disi. Ntabwo cyari kikizoga yagisekera. Ico gusa cyumvishe kibonye ubuzima, kibonye umuntu umukuye mu gatebo. Cyama giseka gusa iyo ntatakibazo. Ngo akafurahi tu. Hari muri byavuze ngo je ngo huyu si mugeni ni Yesu Mwokozi. Ngo sauti yake nzuri na juu. Ngo ninamfunguli. Ngo ninaona ni Yesu. Ngo na siku hiyo ngo sitaisahau. Ngo ananongoneza sana rohoni wangu. Ngo karibu naye ninatulia. Ananitia nguvu baraka za Mungu. Aravuga ngo daima nitakwaka Yesu. No, Biblia inavuga ngo arangije, sema haleluya. Arangije kumutora. No ngo yibaza ariko Miriam ngo yari quelque part aho ngaho hafi mushikiwe. Ngo yari yamwitariye gusangura ngo amenye ikintu kiri kube kuri musaza we. Yama ntigeze aza kure. Aba hafi ngo arangije ngo abavuga ati uyu mwana ko ntabyaye ndamugira gute. Miriam ngo ari presence. Ngo mo kumva makuru habagane. None timwomenye umuntu worera no mwana. Navuga ngo amen. Timwomenye nta muntu womenyera umuvyeyi. Wo konse uyu mwana ba. Miriam atarahari. Mvuga ngo arahari. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Wema nazo fadhili nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako. Sema haleluya. Biblia inavuga ngo aramubwira ngo ari umuvyeyi ufite igituza cyuzuye amashereka. Ndamuzi neza. Aramubwira ngo umuvyeyi yorera uyu mwana neza. Aramubwira ngo kuri uwo muvyeyi agira imbabazi ziteye ubwoba yomurera. Yaravuze nyina we. Biblia avuga ngo abari presence aramubwira ngo mukecho undati karame bimeze bite sawa uzorera umwana neza zomukorera igitangaza zomwosa neza kandi mukikiye ku bibero de kandi zamwishimira. Dawudi yaranditse muri Zaburi ya 16:8 aravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanje iteka ngo kandi kuko ari buryo bwanje ngo sizanyegagizwa ngo nico gituma umutima wanje wishima ngo n'ubwiza bwanje bukanezerwa ngo kandi ngo nico gituma utazakundira umukunzi wawe ko azabona kubora mana. Aravuga ngo imbere yawe hari ibyishimo byuzuye ngo kandi mu kuboko kwawe kw'iburyo ngo harimo ibineza neza iteka ryose. Mvuga ngo amen. Aravuga muse ngo numurera neza ijambo rya mbere nzoguhemba neza. Aravuga ngo ako nako kagiyemo kubera amaboko Imana igira. Nasomye commentaire biblique yaravuze ngo impamvu Imana yanze ko Mose agenda ku mukobwa wa Farawo atari kumwe na nyina ngo nuko yanze ko azonka amashereka y'amahanga. Aravuga ngo no reka nihute muvuga ngo amen. Aramushana amugeza kwa Farawo nyina murererayo ngo akaza mufata akamubwira ati peti ukugana inyoko. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Sema he haleluya. Aramwosa neza aramucutsa neza kandi ahembwa neza. Muvuga ngo amen. Abaheburayo Biblia inavuga ngo Mose amaze gukura yaramaze kwiga ibintu byose neza. Muzamwiga nimugera ahantu muri situation yose mu gitondo nabivuze igihe ni professeur uza wiga nugera mu gihe cyo cyose uhakura amasomo akomeye. Amenya imbaraga zo kwa Farawo, amenya ubutunzi bwo kwa Farawo, amenya amayeri ya Farawo. Ngo amaze gukura ngo yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Aravuga ati biragasindwa n'Imana nano kuma muri ubuzima ngo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Imana ngo imwitegereze umutima ibona Mose ni wo kuri ubwoko bwa Isiraheli mu Giputa kwa Farawo. Iramubwira ngo Mose we ubwoko bwaje maze iminsi muntakira none ni wowe mbonye. Aramubwira ati Imana we njewe yarazi ubukomere bwaho, yarazi imbaraga zaho, yarazi force zaho. Aravuga ati ntibizokunda kandi niho yakuriye. Aramubwira ngo Mose we ni wowe nabonye
ni wowe nta wundi uzokora ku kazi, ni wowe. Aramubwira ngo mana we, icya kabiri urabizi ko nza mvuga buke bishoboka. Iyo hayijarishe ntacyo bitwaye kumuha. Mvuga ngo amen. None nzobigenza gute? Aramubwira ngo nije uzutera uburagi, ni naje uzutera kuvuga. Wowe genda zawe, icyo nzakubwira nicyo uzakora. Ndaratangaye n'Imana. Muvuga ngo amen. Imana ni gitangaza yewe. Imana ngo ibwira Mose ngo genda bakureyo. Ngo irangize. Ikamayiruka ikamubwira Farawo. Ariko Imana mwe muzamubona gute? Ibaze pase. Ikabwira Mose ngo genda ukwire Farawo ari ku ubwoko bwanje butahe. Farawo ataragera Mose ataragera mu nzira. Ikambigera kwa Farawo. Mose agiye kuza ariko winangire. Imana ni kujya Imana ni igihumbi. Muvuga ngo amen. Yesaya aranditse aravuga ngo izivuga mu itangiriro ngo ikavugana he. Hari ahantu mwasomye Imana izivuga ubuzima bwo hagati n'ubu mubayemo. Ubuzima bwo hagati ni struggle. Imana izivuga ku muceri washize uzorinda upfa. Imana atarakura ngo umuceri washize. Imana izivuga gusa mwitangira ikavuga no muherezo. Ikabura ngo komera mwana wanje tuzobana. Ariko ubuzima bwo hagati ntaki wo kumuka ukamera nka radofari. Iryamye mu ijuru ibyagiye ifite stock ikakwihorera. Gusa yo irindira kuco yavuze cyo muherezo. Kubera ko abantu bazagira mu buzima bwo hagati bakavuga Imana ntiyavuze. Ninde wabarozeme? Ninde wabaroze kwe? Imana yavuze mu isoza. Ubuzima bwo hagati uzutekereza ko ni wowe bayemose kuruta Paulo. Paulo bamuteruye mu gitebo bamunyuza mu idirisha. Barakunanguririye epfo. Ngo bagere epfo mu kabande basanga yakamesheje karabwiza ubutumwa bwiza. Batese iki gihume. Iki gitangaza bite. Paulo twatse ko yapfuye bimeze bite. Yohana bamukubise mu ngunguru y'amavuta. Barayicanira. Barapfundikira. Ingunguru iratogota. Yohana ari ngo avemo umuriro waka. Muzima mutaraka. Muzima muta Imana ndizivuga ubuzima bwo hagati. Pipi ndakurahiye ndagusezere none. Uzosonza, uzorwara, uzorira, umuriro uzaka, agahanga kazomera nk'urutare isinze. Bazogukubita birashoboka. Sisego murakaye. Ushaka murakaye. Ubuzima bwo hagati nta Imana izibivugaho. Izivuga mu itangiriro ikavuga mu iherezo. None yigeze vuga ngo tureke guhimbaza Imana kubera ko turi mu buzima bwo hagati. Yabwiye Yohana ngo niyandike itoro rya Sumuruna. Arayibwira ngo babwire ngo nza makuba yanyu n'ubukene bwanyu. Ngo ariko murabatunze. Siko avuga pasi. Nza makuba yanyu ngo zinu ubukene bwanyu. Ngo ariko kandi ngo murabatunze. Ngo nubwo mutukwa n'abiyita abayuda ngo ariko nyamara atari bo. Ngo arabo mu sinagogi ya Satani. Aravuga ngo sivyo gusa ngo dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mu nzu y'imbohe. Ngo kandi bazamara iminsi 10 babazwa. Ngo ariko mwebwe Sumuruna mwe ngo muzakiranuke mugeze kugufa. Ngo naje ngo nzabahereza ikamba ry'ubugingo. Ngo ufite ugutwi ngo nivu umukabwira amatorero. Yandika itoro rya nyuma ry'imperuka ryo turimo rya Philadelphia. Arabwira ngo Philadelphia we vuga ngo amen. Philadelphia we ngo shize imbere ya uruguru kinguye. Ngo kandi ngo ntawe ushobora kurukinga. Imana yabishobora. Imuvuga ngo amen. Bibiri avuga ngo Mose agenda kwa Farawo atanga message y'Imana yamubwiye. Nimuvuga ngo amen. Aramubwira ngo Imana yavuze ngo yumvishe umuntu w'ubwoko bwayo none barekure bagende. Haleluya. Farawo nawe ngo arinangira Imana irakomeza ikoresha umugaragu wayo ngo birangize bigera igihe. Sema haleluya. Haleluya haleluya. Muzayi Imana imugirire neza. Akunda igitaramo kandi atuye kure. Siko muzehe akunda igitaramo biteye ubwo. Muzo mugaru ino yeme. Aza gisoza none akunda igitaramo. Yebana ni zobafasha. Muzehe yakerage. Ndarangiza umubwire ataragenda mubafashe. Kuko muzehe akunda igitaramo biteye ubwo. Nkunda umusaza ukunda igitaramo. Kuri umusaza ukunda igitaramo azacuragura buki. Birenze ubwenge. Umusaza ukunda igitaramo azasaza neza nk'abagabo. Yakika yamo. Azasaza ntagira amahimba n'amatirimbukanya azasaza neza mu gitaramo. Muvuga ngo amen. Hacho bitwaye. Hey, hallelujah. Bibiri iravuga ngo arangise. Farawo ngo aravuga ngo yeme ndabaretse mugende. Hallelujah hallelujah. Ndabaretse mugende ariko ntimuje kure. Ndabareka mugende ariko ntimuje kure. Dufite abantu bashi ariko ntibaza bose. Dufite abantu mu ikanisa bashi ariko basigana n'isehemu zimwe zasigaye hanze. Amen. Ego. Dufite abantu baje ariko ntibazana n'ibintu byose. Basiga uduparti tumwe
Mose yamamubwira ngo umva amakuru ngo yeze itangazo rya nyuma turagenda de turaja kure turuwa habe n'inkarano b'inka yacu urutwara rw'inka ruba hano inyuma ntituzorugusigira noneho icyo ushaka gukora ugikora. Imana ngo yifuza ibintu Mose avuze iramubwira ngo naje nzabaje imbere. Bibiliya yarantangaje ngo kumanywa ngo yaberaga iki nijoro kabiri iki inkingi y'umure. Bibiliya avuga ngo iyobora ubwoko bwa Isiraheli. Sema haleluya. Farao we yarazi ngo baragiye ariko yarazi ahantu neza azobafatira batazorenga, ariko we ntabwo yarazi ukuboko kw'Imana. Haleluya haleluya haleluya. Arabwira ngo mugende ariko ndabizi ko ntimuzarenga iriya nyanja byanga bikunda nzahabafatira kandi nta uzambuka mwese. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya haleluya. Bibiliya iravuga ngo baraza Farao ngo ababwira ngo namwe nimugende mukurikire ingabo zanje nimugende mubakurikire nimugera hariya kuri Yorodani byanga bikunda filimi rizinga. Imana yarantangaje. Amaboko y'Imana arakomeye. Sifa kwa Yesu. Humura tugira ukuboko gukomeye tubana nako. Amaboko y'Imana azaremerera ubuzima bukuremerereye bugatuza bugaceceka, kandi amaboko y'Imana nta kintu kitaza kiyumva. Amen. Ezekiel igice cya 37 Bibiliya avuga ngo ukuboko kw'Imana ngo kuramfata kuransohora, ariko ngo ansohora ndi mu mwuka. Ngo arangije ngo anyereka ikibaya cyari cyuzuye ngo magufwa. Ngo amara kunyereka ikibaya ngo abwira umugaragu w'Imana ngo hanura ari amagufwa. Ni ukuri kuri amagufwa azayumva imbaraga z'Imana, azayumva ijwi ry'Imana. Sema amen. Bibiliya avuga ngo barasa ngo bageze kuri Yorodani. Sifa kwa Yesu. Niyo twasomye. Haleluya. Bageze rero ingabo za Farao ngo zari inyuma hafi ya, kandi ngo iburyo n'ibumoso bwabo ngo hari imisozi miremire, ngira niko Bibiliya ivuga, kandi imbere yabo ngo hari inyanja ikomeye cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi Mose yarashoreye abagabo, yarashoreye abagore, yarashoreye abana, yarashoreye ibintu bikomeye n'amatungo. Nimuvuga ngo amen. Harya nayo arimo nta kintu cyasigaye. Haleluya haleluya. Kera abantu bakibunga twageza tuva mirembe kugira mugere imirimba mukamukoroganye nk'inshuro nka 25 n'uwanyu mwabunganye kandi mwaje muzumvikanye, ariko kugira muve iriya ntera yose mwakoroganye kera umuriro watse. Ariko bo muvuga ngo amen. Ngo bagere ku nyanja. Haleluya. Ngo barebe imbere yabo babona ntanzira, ngo barebe inyuma yabo babona ntanzira, ngo barebe ibumoso bwabo babona ntanzira, barebye iburyo babona ntanzira, ngo batakira Imana na Mose. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya haleluya. Ngo batakira Imana. Baraba Mose we niki cyatumye dukura mu Giputa kuza kutumarira n'abagore n'abana muri aya mazi. Mose ngo aratekereza ashaka icyo yakora, aravuga ngo ndahana uretse gutakira Imana. Abwira Imana ngo Mana we ubu bwoko wambaye ndakora iki? Sema haleluya cyane haleluya. Imana abwira ngo Mose we ngo babwire ngo bakomeze bagende. Hakika ya Mungu ndaratanga na Bibiliya. Mose we Mose yari inshuti y'Imana, ariko siko abashumba. Mose yari inshuti y'Imana. Usarire Mose wageze uvugana n'Imana nkuko duha tuvugana nawe. Mose mwegeze kubira Imana ariko Mana kuri inshuti yanje bimeze bite? Ndaturisaho ko nifuza kukubona tukabona naguri. Imana atariko Mose kuri umwira waje ariko ukamusabye ikintu gikomeye ndakora iki? Nukuri ko Imana ndakwinginze niba uri inshuti yanje uzoze tubonana. Vuga ngo amen. Imana yambwira ngo umbonye ngo wopfa, ariko ngo nzazana kugira neza kwanje ngo nkunyuze imbere yawe, ngo nukuri uzabumbonye. Kandi koko niko byagenze. Mose yahise avuga ngo nukuri Imana ngo nukuri ndakubonye. Ico mpago mu bishuti y'Imana. Isiraheli umunsi umwe Abisiraheli kubera ko bameze nkatwe, muvuga ngo amen. Abisiraheli kubera ko bameze nkatwe, umunsi umwe Mose azamutse ku musozi gusenga gusa abasize mu ihema. Bamavuga ngo ku Mose ibintu byaranze, none rero dushaka indi Mana. Bigeze gusara Abisiraheli bari barasaze, bavuze ibintu nageze ndeke inzanzo babira nkavuga se aba bantu ibo ndibarabonye, kandi bari barabonye Imana, babona imbaraga z'Imana, babona ukuboko kw'Imana, Imana ibaheza amana mu butayu. Imana naratangaye usarire bamaze imyaka 40 ya pasta mu butayu. Hari ahantu wigeze umva babonye isoko? Hari ahantu bagura Imana umwana ikirato kugira ngo agere mu myaka 40?
none umugabo w'imyaka 40 yagaze yambara inkweto y'amezi 2 umwandu yo kwambara ikabutura bakayimugurira afite umwaka umwe akagira imyaka 40 ikabutura ikiri yayindi. None mwebwe muzamutekereze gute mwebwe? Imana ni igihumbi. Utekereze umuntu akagira imyaka 40 akashipuwa guri umwana afite amezi 2 akagira imyaka 40 kabaka kiri kakandi. Imana igira ubwenge. Imyaka 40 bamaze ihuzi ikazikirana n'umuntu ikiratoke kurana n'imyaka uko angana unukuvuko uko bagendaga ntibaheze mu buhinja gusa, ntibaheze mu buhinja gusa, ntibaheze mu buhinja, barakuze baba bagabo bagira imyaka 40 baravuye ku kwezi kumwe. Ariko ndahantu usoma bigeze abona isoko ngo bagurira abantu imyenda ntibibaho. Ariko iyo mirimo yose Israeli imaze kuyibona iravuga ngo bakure amaherena ku matwi, ngo bakureho n'impeta, bakureho n'ibikoma, ngo base bakora Imana. Ayo yeme mwibagiwe Imana. Imana yabakora imirimo bitangaza. Kera mugiye gukora indi Mana, aka kanya ngiye ku musozi gusa muvuga ngo amen. Mose Imana yigeze kurakara iravuga ngo ibarimbure. Hage siko ndabarimbura kubera ko mwakoze amakosa, mwakoze igitangaza. Mose ngo ashimbere y'Imana cyo nkundira batamzi kwere, havuga atari ko Mana urarimbura ubwoko warabumpaye bazovuga ngo byagenze gute. Naje ndavuze ngo ntubarimbura mo nukuri ndabarimbura, nukuri naje ndavuze wa Mana nabo ntubarimbira usobarimbura bazovuga ngo warananiwe ntibabahurutsayo. Imana ngo iragerishira ku munzane ireba abanyantege nk'abanebwe, ireba na Mose umugaragu w'Imana aho kugira ngo imusimye mu gitabo cy'ubugingo iravuga ati genda babwira ngo ndababariye. Ariko wale wasi nimuvuga ngo amen. Haleluya. Bibiliya yarandangaje umusumyi wa Isiraheli baratongera bavuga ngo kubera iki Imana izivugana na Mose gusa ariko twebwe ntituvugana. Bama basara bose mu iteraniro baramubwira ngo genda ubwire Imana ngo natwe turayikene zose tuvuna. Mose atese mukene Imana ngo izoze ati neza turayikoneye. Imana Mose abazimana ati Imana abantu ko bagushatse abaturage ndakora iki? Ngo genda babwira ngo kuwa mbere bazitegura no kuwa kabiri kuwa gatatu mu gitondo zoza mbasure tubonane. Muvuga ngo amen. Abaturage barashashana barasara bagati Imana ije tukabona aho wageze ubona sha noneho natwe tuzovugana nawe maze turebe. Twageze ubona wowe n'umushiki wa Miriam mwenyine genda uyibwire Imana ati Mose nzangora se babwira ngo bamese n'akazi rimwe na kabiri na gatatu mu gitondo cyagira umugore uzohinga umukazana nyirabukwe n'umuzukuru mwese mu nzu muzontegereze na gatatu zoza basure tubonana. Umuriro uraka abantu baritegura barasara ngo abe mu gitondo kubaga kare mu gitondo babucagurikana muzamuri biganza ye yewe kare bucagurikana gutya ngo yohereza advance pata yohereza ngo igicu umuntu yabyuka gutya agira ngo afate umwana agafata igicu. Ibi ni ibi umuriro uraka hazise ibi ni ngo bagiye bagira ruki yohereza ifosi ya kabiri yimiravyo gusa imira umuntu yagira rutya pya yagira gutya pya yagira gutya pya umuriro uraka ngo be fosi ya gatatu yohereza inkuba radi inkuba go kikiki esese kwa kangahe mugito bategereje nde ngo babwira Imana ngo babwira Mose we abantu babishoboye yaje cyangwa ntiraza. Mose ati Imana yari yazase mwavuze ni kwa gatatu none ibi bintu bimeze bi mutegereze nta mwamuzuza nta bimubanjirije nta muyobozi uzuza nta kintu cyamubajirije taraza ariko ari hafi kuza nimutegereze. Barabura mwana wa data dusangiye amakuba n'ubwami utwemerere please wewe uzugenda muganire nayo nurangiza mwana wa data ugaruke utubwire amakuru niba rukunguko iza yohereza ibintu itaraza ahizira aba bana turabacuza kweri twemerera wo kabyarawe genda ugibwire ngo ugende muzamuvugana nayo takundi bazambura amaboko baravuga ngo nuko ni turayibonye kweri. Iyi Imana muzamubona ntimukaza muyikinisha gira imbaraga yo kubita umurabyi umwe mu nzu mwese mukihana kandi itaraza mushaka muzamwitonda nimuvuga ngo amen. Sama haleluya.
iravuga ngo bagere ku nyanja Mose ngo atakira Imana. Imana yamubwira ngo Mose we ngo babwire bakomeze bagende. Baje he? Bave he baje? Ngo wenda kubwiye ngo babwire ngo bakomeze bagende. Ibyo byo kugenda naho banyura n'ibyawe. Mose ngo arasakuriza Imana. Imana yamubwira ngo arakoshamo. Niki? Sawa, ufite iki mu kuboko? Aramubwira ngo ni na fimbo. Imana yabwo ishubahira. Ufite inkoni. Aramubwira ngo iyo ngiyo ufite nyine. Ngo yirambure. Kurondora imbaraga zawe ntibyoroshe. Murekega byabananiye. Muvuga ngo amen. Mwe twaravuganye. Muzamishitana mikrofone. Nintera karirimbo. Mama mu baking avu. Mwebwe murasanga bagiye kurangura intuze. Muvuga ngo amen. Ino murashakira ibintu byinshi. Muvuga ngo haleluya. Sema amen. Arakuja iyo barinzi bataramisha Imana gutya. Iyo barinzi bataramisha Imana mu gitondo. Tibazafatikire. Twebwe tuba muri department yo kuririmba. Iyo utaramisha Imana ngumve ko Imana imanuka. Gufatikire biza bituvuna cyane. Kubera ko mwakererewe. Barimze indirimbo z'ibitero bitandatu. Babategereje zo mu gushimisha barabehebura. Bwira mugezo ngo bisubireho. Nimuvuga ngo amen. Ako saka message ndagatambutse. Nimuvuga ngo amen. Bibiliya ivuga ngo Mose arambuye inkoni amazi ngo yigabanyamo kabiri. Ubwoko bw'Imana ngo burambuka. Imana yabwo icubahiro. Abantu bazamuye ibiganza. Jenera banari bari kibisa. Dufite amaboko y'Imana akomeye. Amosi igice cya 9 umurongo wa 11. Sema haleluya. Gira soza sigaje iminota 5 gusa mwihangane. 5 yonyine rwose. Bite soza batahe. Nubwo mwabuje gutaka rine ndakunda. Musigire abantu nk'umunani basi dusengere nk'ibyifuzo nk'umunani. Abandi mutahine ndakunda. Haleluya. 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 Harike abantu baje bibagirwa ukuboko kw'Imana. Mu gitondo nababwiye ngo sema amen. Ndababwira ngo iyo abantu bari mu ntambara, iyo abantu bari mu gihe kigoye, nababwiye ngo mu ntambara haba ibintu bine, ariko navuze bibiri. Hagenze pase. Navuze urupfu, mvugano n'amakuru. Amen. Nababwiye mu ntambara haba amakuru. Ejo nababwiye ngo nuza gusengera ahantu, uzobanza usenguza amakuru icyo ugiye gusengera. Apana gusengera cyashubijwe, aho gusengera kitarasubizwe. Kubera kutagira amakuru. Kimuri gusengera Kongo mwese igeze ikigendero gihagisengerwa ubunyine niki icyo twahereyeho ntabwo ari cyo tukiriho. Ruzise ko abantu bataye muvuga ngo amen. Hari amakuru, hari byo gusengera pastor, ariko umuntu agasengera afite information izwi neza, ukamenya ngo ndiko ndasengera iki kintu neza. Kandi mu ntambara sema haleluya habaho kunyagwa gucagingwa. Sema amen. Dufite abakristo benshi banyazwe iby'agaciro ariko ntibamenya ko banyazwe iby'agaciro. Nimuvuge ngo haleluya. Dufite abatamzi benshi banyazwe iby'agaciro ariko batekeza ko atari iby'agaciro. Nebukadinezari ageze Yerusalemu. Muvuge ngo amen. Amen. Yanyaze ibintu mu kanisa ariko abantu ntibamenya ko ari iby'agaciro byagiye. Siko pastor. Ibaze kunyagwa ipengeri. Hari uvuga ngo bamunyaze ipengeri. Pastor w'inkuru nziza yotanga itangaza gasaba ubufasha ngo yasanze amapengeri mu kanisa bayibye. Wowe urutanga musho. Hari mwe urutanga ba? Wosanga mwanyu bakwibye igikwase ukabwira abandi bagone ngo bakwibye. Mumva makuru rero. Kimuva ko mwese muvuze ko ari cyagaciro gakeya. Nebukadana ikintu yahereyeho na mapengeri mu kanisa. Arayashogora, arayakura, arayatwara. Byasobanuraga iki? Byasobanuraga ubumwe bw'itorero. Amarido yabaga mu kanisa yahuzwaga n'amapengeri ariko bisigura ubumwe bw'abakristo. Tuwe wa moja wa Kristo tulijenge nini? Tulijenge kanisa. Ariko biracitse n'ukuri. Tibutse mu kigisho neza. Muzamuri Imana ibiganza. Kandi kera uko birahindutse. Iminota 40 yuzuye. Igiye gushira ubunye. Muzamuri Imana ibiganza. Kuko sema haleluya. Haleluya. Twabyinya ariko tagize. Tugomba kuza twumva n'ijambo ry'Imana. Akura ipengeri pastor. Abandi bati none bagukuyeho bumwe bekanisa ubusigaranye. Kabiri ngo akuraho umukubuzo. Umukubuzo ufite agaciro cyane gakomeye. Ariko harico warusobanuye. Abakuraho umukubuzo uragenda. Ikintu yarabakuye mu itorero gikomeye cy'imbaraga sema amen. Haleluya. 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 Yarabakuyeho kwezwa. Kwihana, kwezwa,
kwihana kwezwa kw'itorero. Itorero ritezwa ritihana nta torero. Umwanditsi Yakobo yaravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ngo yasenganye umwete. Ijambo rya gatatu ngo abanyaga ibibindi byabaga mu ikanisa, siko birivuga, si ibibindi, ngo abikura mu itorero arabitwara, nabyo aricyo byasobanuraga. Sema haleluya, Hallelujah. dufite amatorero yanyazwe iby'agaciro ariko basigana ibitari iby'agaciro. Tekereza ikibindi, ariko ikibindi mu itorero hari icyo byari bisiguye, hari icyo byavugaga. Ivu nimwe barishiraga, siko bafataga ryavu akaba arimo bashira muri bya bibindi. Amen. Byasobanuraga iki? Ibanga ry'itorero, ibanga ry'abakozi. Uzi gukora inama abakecuru bakayivuga ku ivomo. Uzi gukora inama y'abashumba abakecuru bakayivuga ku ivomo bagiye kuvoma, cyangwa mu kaguriro bagiye guhaha. Siko murakaye basi mbe hafi muvuga ngo amen. Hallelujah, Hallelujah. Ariko uzi gukora inama kaciyamana, uzi gukora inama y'umuhana abagore ukayisanga abagore ko baragura inyanya ngo muza makuru ngo itorero ryarivuze ikani ibanga ry'itorero. Nebukadinezari abakuraho ibanga, itorero risigara ridafite igisenge. Kurya ikintu kidafite ibanga n'ikizidakiranuye, n'ikizidasakaye, n'ingumucinyiro ariko udariho igisenge. Abakuraho ikintu cya kane, abakuraho indosho. Nebukadinezari anyaga indosho. Indosho ni ikimame yo mu kinyamure, niyo mwumva, nicyo cyahinduraga inyama igihe abatamzi iyo bazaga. Sema amen. Haleluya. Ni ukuvuga ko indosho niyo yahinduraga inyama, bakumva ko inyama zahiye, bazikoraho bakaza bumva ko ibintu bimeze neza. Mani habicuye. Ibyo byose rero, ibyo byose iyo bigeze mu itorero, sema amen. Haleluya. Iyo bigeze mu bakristo bakijijwe, iyo bigeze mu bana b'Imana, iyo ibyo bivuye mu itorero, sema haleluya. Itorero rigira imbaraga nke. Haleluya. Kuko ubuzima bw'itorero ni ubuzima bwo kwezwa, ni ubuzima ni maisha ya utakaso. Ubuzima bw'itorero ni ubuzima bwo kwezwa, ubuzima bw'itorero ni ubuzima bw'ibanga. Habe ni ubuzima bw'urugo, hajya sibanga ye. Yeme ubuzima bw'urugo sibanga. None iyo urugo rutagifite ibanga ntirwo rushize. Kujya nubona uhamagaye abagabo mu ifamiye zombi ngo baze babakize urubanza, bazobibuke muzaba mwarangiye. Nubona bivuye bahamagaye kujya gakera ibanga riba ryashize. Iyo bigiye azarani gutyo. Haleluya. Amaboko y'Imana rero ni amaboko akomeye. Imana yabwiye umugaragu wayo Amosi mu gitabo cya Amosi igice cya 7 umurongo wa 11. Mvuga ngo haleluya. Yamubwira ngo Amosi we, ngo nzabana nawe, ngo kandi nzegura ihema ryawe ryaguye. Nimukomere Imana amashimesha. Irasoza. Ijambo rya kabiri ngo nzasiba n'ibyuho byaho. Gatatu ngo nzabyubaka bimeze nkuko byahoze kera, ngo kubera kuko ndubiteka Imana yawe. Ngo kubera amaboko ngira, ngo nzabyubaka bimeze nkuko byahoze kera. Imana ibubake mbere nkuko mwahoze kera. Narivuze ngo Imana twubake tumere nkuko twahoze kera. Imana yabwe cyubahiro cyane. Twongere twumva Imana mu bugingo, twongere twumva Imana mu buzima bwacu, twongere itorero ry'Imana ryongere rigira agaciro. Ejo nazo ntekereza ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera iki itorero ritakibyara abanyetorero. Amen. Amen. Haleluya. Sema amen. Ndabona harimo basaza hano. Igihe cyose twabayeho muri Kongo, iki gihe cyane dufite nicyo gihe ubwoko bwacu bufite abashumba benshi. Sindabeshime. Siko kuri. Twebwe twavutse tubona iwacu yari Medeo Kamburishi, hagendeye undi pastor wabaga iwacu. Kandi ukoga na Fanweli. Nukuvuga ko twebwe kandi umuhana ikanisa byari abantu nka 800. Abarimu n'abahudumu. Siko. Ariko ubu nyine uri mu gusanga umuntu ufite abakristo batandatu, abapasteri 4. Abadiakoni baba kristo bose bakama abadiakoni.
kandi ngo guhumirwa ni kuri Imana. Ubu nyine nibwo dufite abapasiteri kuva twabaho mu isi, nibwo dufite abavuga butumwa bamwe ngo ku giti cyabo, abandi b'ubushake, nibwo dufite abaririmbyi ngo baririmbye ku giti cyabo, n'abandi gabikanisa abo ku giti cyabo ntibantayigayezwa, ntibakorwaho, agenda igihe ashakiye, nta gahusha k'umushumba ngo numuririmbye ku giti cye. Umuhanzi ku giti cye data, kandi akama umuririmbye ku giti cye, iwe nta gahusha, nta kepfo ka ruguru, nta recommandation, ntaki numuririmbye ku giti. Ariko ubu nyine nibwo dufite crise y'ibyo byose mvuze. Ubu nyine nibwo dufite crise y'ibyo byose mvuze. Mu ibogobogo semagagara umuntu yakoraga ishaka bamutenganinga, siko? Ariko ubu nyine kugira ngo muzotenga umuntu mu kanisa, ni wacu kugira ngo tuzotenga umuntu, ngo ntarwo ndiho, ngo naje muri dossier, ngo ejo sinaje ku makanisa, kandi kuga n'umushumba ayoboye kanisa. Muvuga ngo amen. Cyane amen. Cyane amen. Haleluya. Wa Kristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamiliki. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Hey, haleluya. Imana igumugisha wa muzose mukubitira indi hariya uko igitaramo kirabaye, muzambura Imana ibiganza. Tukuze Mungu. Hallelujah. Hey, haleluya. Hallelujah. Imbere y'Imana ukuboko kw'Imana gufite imbaraga zo gusenya imigambi y'abadayimoni. Ibintu bine bizofasha muri ubuzima. Nimuvuga ngo amen. Amen. Ijambo rya mbere rizogufasha ni ukuba mu buzima bwo kwegera Imana. Dawudi yaravuze ngo kwegera Imana kurisha, ngo nibyo byiza kurisha. Ni wegera Imana nayo izakwegera. Murumva yeme? Ndabifuriza kuba mu buzima bwo kwegera Imana. Mu gitondo na nimugoroba muzahamenyera imbaraga zo kuboko kw'Imana. Ikigira kabiri ni ukuba mu buzima bwo gusenga. Gusenga ni ubuzima si igikorwa. Kabiri, gusenga so kubivuga ni ukubikora. Gatatu, icyo ushaka gishe mu cy'Imana gushakaho. Ntimumvishe. Narivuze ngo icyo ukeneye ku Mana gishe mu cy'Imana igukeneyeho. Nubasha kumenya ubukene bwawe ku Mana, Imana uzasanga mu icyo ukeneye cyose ku Mana. Mumvishe. Narivuze ngo icyo ushaka gishe mu cy'Imana gushakaho. Muvuga ngo amen. Gusenga kuza gutanga igisubizo. Mwari mubisiyeme? Izakunda gutanga urugero rw'umugore mu Nyamugisha, muramuziyeme wakize kanseri y'ibere. Yageze nabwiye ubuhanya, njyewe naricaye amasaha 12 ndamubwira ngo mbwira neza iyi Imana wabonye imeze gute. Arambwira ngo Imana nabonye ntiyabonye abandi bantu. Musumwe yarambwiye ngo yarasenze gutya igitaramo, arasenga ubuzima buranga, ngo ba mu buzima bene bwa bundi bw'igitangaza bwo yewe, ngo bugoye buteye ubwoba. None umusumwe ngo arasenga abazima atari ko Mana ubuzima ndimo bimeze bite, kandi nza ngukorera press niki cyabaye. Imana nabura ngo ihangane, ngo uzabona ukuboko kwanjye kimwe nikigera. Nimukiri Imana kuye Imana yabwisubahira. None ngo umusumwe sema haleluya. Pastor we naratangaye cyane. Umusumwe ngo haza abayumbe baza gusenga, ariko bari Imana yari beretse gahunda. Vuga ngo gahunda. Sinabwo mukecuru mwaravuze ikintu yangira abayumba nuko zavuga ngo bagiye muri gahunda. Mukecuru nawe ni igihumba. Yaravuze ngo yangira abayumba ibintu bitandatu, ariko ndavuga bibiri. Ikintu cya mbere ngo yangira abayumbe kwisi cya mbere ngo nuko azavuga ngo bagiye muri gahunda, ngo kandi basobanurira gahunda uko imeze. Gusa bakatura gusa ngo hari gahunda y'Imana ibonetse, ngo kandi tuyigiyemo. Ese gahunda muzamubona mutatubwiye mwebwe ni gahunda nyabaki? Ikindi kintu cya kabiri press yavuze ngo yangira abayumbe ngo nuko twongorana kuri rutari, ngo kandi tukongorana twerekeyeyo. Kama nkuru y'uwacu nkamwongora twerekeye iriye. Cyakire muzamwongorerana ni igiki? Wo mukecuru yatekereje. Yaratekereje pase. Ati gahunda, iyo gahunda ni nyabaki. Imana yagwicubahira. Yego. Haleluya. Ariko gahunda zabayo, ntizabayo kuva kera pase. Gahunda zabayo kuva kera. Elisa yigeze kwikora umunsi wageze mu mudugudu ngo asanga amazi kararura. Asanga abagore bose ko barasuka indabango yawe mazi, inka zikaramburura.
ngo abwira abakristo ati reka dukore ka gahunda twumve uko umwuka avuga. Ariko Elisa ndamukunda n'ukuri Imana. Iyo mpamvu dukora gahunda nuko Elisa watubanjirije yayikoze. Yamabwira muzana agasafuriya katarateka ngo muzane nakunye. Yigeze yuzuzwa. Musubize. Elisa yigeze yuzuzwa. Oya. Yaravuze gusa ngo dukore gahunda gusa turangiza. Munywa amazi mama nta kibazo. Ngo bazana kunyu bagashita mu gasafuriya aravuga ati muhuza amazi n'umunyu. Batuba muri ya mazi. Muze munyereka muza muva mu mazi. Baramujana mugeza kwisohoka. Aravuga ngo nta kindi muyamene hano. Gahunda. Birabaye. Yamabwira abantu ngo nimugire gute nimunywa amazi ibintu bigize gute ibintu birarangiye. Gahunda siyo. Umunsi umwe abayibe baza kwa Nyamugisha umwana badateye kabyara ngo baza gukora gahunda uretse uzatombura ibintu none ngo bahagere ngo asanga mu rugo nta kintu gihari ngo asanga afite igiceri cya 50 cy'amanyarwanda amashiringi 50 ngo umwuka waramwe nagenda bagurire bombo 5 ari yorasiyo barge ngo ragenda gura bombo 5 zidasa icyatsi kibisi n'umuhondo n'umutuku n'irindi bara ngo arangise azana isahani y'abashitsi azana amazi azana n'isabune azana agasumbe ko guhanagura amazi barakaraba ngo barangize arafuka baravuga ngo Mana ya Ibrahim ushimwe kuri rifunguro duhaye tugiye gusangira n'abera b'Imana abahungu imisore batanu baje muri gahunda ngo bafundure gutya yewe muzamura Imana ibiganza ariko amaboko y'Imana niyo na misita nyamanza nitabisifu jina lako milele na misita nyamanza Hallelujah. Ngo bafundura gutya babona ni bombo zirimo umwe ngo atora imwe undi atora inde barazikecura zirashira bijira mu cyumba cy'amasengesho abwira Imana ngo Mana uku iyi situation imeze gute Imana ngirabura ngo ndirahiye ndi Imana ya Ibrahim na Isaka na Yakobo ibi bintu mukoze muno Yesu azondagaruka uyu mugore atarongera guhaha 25 azoza haha 50 nimba ari sukari 50 nimba ari furi 50 mutegere mashi mwumve muvuga ngo amen bangutira ngo gatumpunga ibi nukuri kw'Imana y'umujuru ngiye kuvuga ngo Mana uhabwa kuko kw'Imana ubwira imbaraga agiriza imbaraga itarabaho kwisi achilia Sodoma Gomora ekilio Sodoma Gomora Simwe Mana watabanya mukisha Mana we aila isamu yake kari maso de carte de farie Mana watabanya mukisha Wako kw'Imana kuremere Mana
haleluya. Muhagarara aho ngaho, mubakamira inyuma gato, muhagarare nawe, uhagarara pastor, ndashoje. Mugirire Imana gutya ngo arangize, Imana iraza. Amen. Ihindura iki? Amateka. Ngo bucagira umugambi, aravuga kuri iki kintu Imana ukoze, nzoja muri Israel gushima Imana. Amen. Turi kumwe ba? Nawe umutekereza ikintu Imana yakoze, iki tarakora, tugiye kubwira Imana ngo amaboko yayo akiremere. Siko muri zeme, muri kigitaramo tugiye kubwira Imana ngo iki tarakora, amaboko y'Imana gitsikamire. Imana yabwe cyubahiro. Siko aprese iki tarakora, ushingiye kuri Imana yakoze, amaboko y'Imana kibogamire none. Ngo arangize abwira Imana ngo Mana nzoja muri Israel. Umugabo ati nuko baza batangira, wowe udafite n'urukuta uzogenda gute? Arabo ndasenze cyo turataramye, umwuka aranyemera ngo nzagenda. Mvuga ngo amen. Haleluya. Yamamagara Kigali mu nyandike nanjye nzoza muri Israel. Witwa nyitwa Nyamugisha ni Barivone. Ngo arangize kumwandika, arasenga mu cyumba iminsi 6. Imana yamubwira ngo utegura wowe gusa zinga imyenda uzogenda. None Imana muvuga ngo amen. Ariko Imana yikunda yemwe. Namwe bagire neza. Jewe tubanye nayo neza. Numuturanye mwiza kabisa. Namwe muturane mu izina rya Yesu. Muturane n'Imana kabisa. Nuturana n'Imana neza, habe n'abaturanye muzoturana neza. Ni famiye muzo, hari abantu bamwe batazatanga ngo umusanzu w'ifamiye. Abanebwe gusa. Munyandike. Muzobiruka no mu kanisa ntacyo bamaze. Muvuga ngo amen. Abantu batatanga umusanzu w'umuryango. Sapagane pase. Nabanebwe. Banebwe. Kandi uzozora umugabo ntatanga umusanzu w'umuryango, uzumubwira ngo muze bite. Bite muze. Uci uruhinganye umuyo utange kugira ngo muzibire cyo. Ariko ntazi impugure. Kuko simpuguye wa. Muvuga ngo amen. Ngo arangize, iyo naratangaye. Umuntu umwe ngo yaramaze ngo imisi amezi 3 pase. Abwira Imana ngo Mana we. Imyaka 7. Niki cyatumye unyima umwana muri depo yo habamwe abana benshi. Wampaye umwana wa Mana we. Uko kwezi nico cyumwero. Imana isubiza umugabo imuhereza umwana. Mbaze mu bikomera mashi. No, ngwimare kumuheza umwana. Yama yugo umuhigo ngo Mana, kubera ko mpaye umwana. Jewe n'umwana wanje n'umugore tuzoja gutarama muri Israel dushima Imana. Kabiri nzorihira undi muntu umwe tazi, ariko nzomurihira. Yamaza kuri official Kigali arihira abantu 4. Nono ngo amare kuri yabo 3 aravuga atese aya mazina ko ari menshi ndarihira ndekende. Ngo baza no papuro akora itombora. Barabukanje kanje kwa kundi bandika amazina utombora ni uzarihira. Ngo atombore gutya agwa kuri Nyamugisha wadata. Mutegerere muvuge ngo amen. Bicaye igitarama yamumva telefone Nyamuge niwe Nyamundi ati uzogenda muri indege zagenda amasaha uzabageze hano wapakinze nukuvuga ko ni umwanya muto gahunda zose. Vuga ngo amen. Ariko Imana ni igihumbi wanyumvishe wa niyo yambere. Daudi yaravuze ngo Mana ngo wivurugute nko burugoga ninko munzu gwira Imana ngo yivurugute nawe. Daudi yabwiye Imana ngo Mana ngo wivurugute. Wivurugute ube kugira cyo muhira. Iza yivurugute guki muhira. Ubuzima bukama buhinduka. Kurya ubuzima ntibuza buhindukira handi. Niyo yagize gutya. Ariko data. Ariko nigihumbi. Nyamugisha amatora ivarisi y'amahuzu menshi. Arayikurwa ni Kanombe. Ngo agari Kanombe uwo muda barambwa ati hari umuntu wakwishuriye dore ngi na border. Jewe amazina yanje tizo Nyamugisha terejewe. Sawa. Aravivura avuga ati ako gaciyemo. Reka numve. Barinjira harya iyo ugiye kwinjira mu kibuga cy'indege hari ahantu habintebe nyinshi muzamwikira mu gategereza amasaha kwagera mukishira. Arahicara abantu batangira kwibwirana. Iyo mugiye kugenda muribwirana. Nitwa Nyanaka nsengera hanyanaka gutyo. None Nyamugisha ngo bamugereho yifuze wa mugabo bamwishuriye ngo abana ni umugore umuremuri kandi munini. Ati mada umbabarire vraiment ndabona uri umukire ariko niwe witombora ryaguyeho. Nakurihiye ntazi kuri umuntu wishoboye. Mu mutima Nyamugisha ati yaba wari uzi ko nabisengeye amezi menshi kandi ari je nyine warugombye kurihirwa. None ngo amare abantu bari Nyamugisha ngo arahaguruka umwana wa data. Muvuge ngo amen. Aravuga ati reka mbabwire ubuhamya butoya. Avuga ayo makuru nari mvuze ya mbere. Ngo arangize. Yarangize kuvuga amakuru gutyo. Uyu akamaguruka ati ma ufite arije de poche ati pi $200 y'idolari. Urayifite ma ati ntayo. Bamukubita 1800 cya arije de poche. Hariya bagiye kwiza gusenga kuza kuzana ibintu. Urashaka ibintu bihinduka? Senga. Vuga ngo amen. Umuntu wa kabiri shoshereje wasenze ibintu birahinduka. Ni muze bicino no wasita. Muramuzi?
yagazambara ingofero y'umweru n'igikoti cy'umweru n'inkweto ariko ndamukunda maraye mu kirori yabaga ku gicaniro murahazi ku gishusho ku gicaniro musumwe ngo atara amasenga Imana abwira Imana ngo Mana bimeze bite Imana atisaho tubanye neza ati cyane none keneye inzu hano Imana mbwa nzoyikubakira kandi zuzura neza kandi zaba nziza arubaka ngo bagere ku mucinyiro amabata arabura muzamuri Imana ibiganza mwumva abandi bagabo ahandi baza bakura amanjaje tibazakura mu bandi ahandi abandi bazakura marewa na speri na magana mwumve yego po mutegera abandi baza bayakura numasengesho basha Imana yabwe ishubahira ngo arangiza gukeba ikironi arasenga Imana nabwira ngo genda kuri beka nguje guhembesha kuri beka ngo baguha amafaranga y'amanjaje ariko ibitanga kurumva yamakuru yamaze kuri beka kwa kundi kwa ntagira konte ntagira niki bukero eregura konte yamahagara ati naje gufata amanjaje kurigisha iyi Imana kumuzamubona ni igihumbi muze waje gufata amanjaje hano gute zana sheke niki konte yabibahe konte no kuvuga gute jewe data yambariye nuko nyageza avuga yambariye ngo nze gufata amanjaje hano uje gufata amanjaje cyangwa ibagiwe abana bazahemberwa hano ni he ni kuri beka na Imana yambariye babona n'umusaza takundi bamugira discipline yacu murayizi bamamuzamuka nagutya no kwa manager uno musaza ashobora kuba afite ihahamuka muvuga ngo amen none rero murebe uko mumugenza asanga umuhungu umusore meze neza nyine manager wa beka numva ko atarameze neza se amare amwatisha biti trisa muze umeze gute papa meze bitatangira kumaza amakuru menshi yimuhira haramwitegezera ati uri umusaza mwiza amugurira amuheza shi aranywa ngomare kunywa ariko nubwo mbona hano mwana wanje Imana yambariye ndi kugicaniro ngo nze gufata amanjaje kuri beka none ga mwana wanje mumba amanjaje nsiza abafundi kuzu na misi tanyamanza nitali sifu jinala sema haleluya mukubako kwawe Mana we harimwe ibineza neza iteka ryose jina nabana ribakiyo sana mukubako kwima harimo ubutunzi buremere Mana yabwe ishubahiro aramukansiringa aramubwira ati muze mbwira neza ati nukuri mwana wa nariko nsenga ikintu cyantangaje yamubwira ati mwana reka nongere nyibaze hari kibazo sigihari reka nongere nyibaze yongere imbarira uko ntimba nayobse ariko nziko ntayobse yamavungo Mwenyezi Mungu wa zamani zote Karmeli alishinda yule bahari akasikia ombi la Elia katuma moto juu ya sadaka aravuga ngo Mana imeze biti saha wambwi Imana ambura ngo iyo ntebe wicayemo ni uri bondera amanjaje iyo ntebe wicayemo nyine turuzi icyakugoye nuko uza wicara hatariho icyo cicaro gihindura uzohakura ibintu tuzosirimba duhere muvuga ngo amen atukuze Mungu ngo arangize Imana ngo arangize gusenga gutya arerekwa vuga ngo arerekwa Imana ndamwishurira pastor yamimwishurira ubuzima bw'aba musore bwose imuhishurira nuko agiye kwirukanwa ku kazi kubera ko atakoze ibyo yasabwe ndetse abadayimoni bari babuye ikintu yarafite gikomeye akamuze kuripotinga baracyabura bikiro narakerekwa akerekwa hoki yamura ngo sha ngo ari ngo kandi warugiye kuva ngo kandi ngo hari ikintu wabuze ngo kandi cyari gikenewe ati muze uvuze ati rugo nivuze ko Imana bari yamafuka amaviyo mbashira hasi ati nga papa mbwira neza ati kandi mwuka nyeretse aho kiri uze mubazama nubona ntubishoboye uhamagara abandi ntimukaze mwihagararaho ashise nukuri ntimukaze mwihagararaho hamagara abandi bantu baguha amaherekezo umenye ubuzima ugomba kubamo umenye aho uraye ashise ariko turatarama nijoro siko muze ni kuri kw'Imana simuhira tube nk'ababazi Imana twumve uko ibintu bimeze mugirima ngo arangize gutya kumubwira amakuru ibintu bisobanutse neza yamura muze papa urashaka amabati angahe aramubwira atangana nuko inzingana ngo arangize mumve igitangaza yabamushyira mu modoka aramutwara mugeza kuri chantier yitwara muze wenyine amuvana kuri chantier afata abakozi abajana mu gacingiro agura amanjanja n'imisumari n'amafaranga y'abafundi umusaza sakarizo
ukuboko kw'Imana, mu kuboko kw'Imana, mu kuboko kw'Imana harimo tu, harimo byose. Icyo ukeneye cyose kiri mu kuboko kw'Imana. Umuryango mwiza uba mu kuboko kw'Imana. Itorero ryiza riba mu kuboko kw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwiza, afiya nziza iba mu kuboko kw'Imana. Akazi keza kaba mu kuboko kw'Imana. Je baranyirukanye, ntubizo? Banyirukanye na kane. Bampezi barwa insezerera mu kazi. Nimuvuga ngo amen. Ariko Imana ni sawa. Njewe apana gano simvuza abandi. Njewe ubwanje. Nubibarwa ndayifite. Ngo bice mu gitondo nakazi imwe baramba bagati ngwino ube nkutunganya utuntu hano utamaze neza. Ndavuga ngo Imana gasura ngasesera. Data se mbwira bacu muze mwihute mushire mu imashini igira rimwe gusa twumva uko ikivuga. Izigora se data. Sizigora kabisa. Mwe gusa muza mwicona kutayibaza. Muza muyibaze mustizeni. Rwereka mwana wa data arambwiye umunsi umwe yatuye ngo tumusengere ngo Imana ngo tuge tumarize Imana ngo se yamugize gute. Ndamukunda cyane. Inshuti yaje. Yambwiye ati basi mugene musengere mbarize Imana ngo se yangeje. Ko twavuganye ni gute yangeze. Muza mubaze Imana bimeze bi. Vuga ngo amen. Nakazi mwe ndaza ndakora. Ndabonzo hembwe mu byisi. Nakabiri ndakora. Umwaka urashira. Uwa kabiri urashira. Uwa gatatu urashira. Uwa kane urashira. Uwa gatanu urashira. Uwa gatandatu urashira. Uwa karindwi urashira. Uwa munani urashira. Kandi promotion zikaza mukobwa nuko bwije. Hajya musendi hageze aho nakora. Uriya musaza yageze muri office wanje aho nakora. Ni umuhamye nguri. Yaransuye. Muvuga ngo amen. Imana. Mukuboko kw'Imana. Mukuboko kw'Imana. Musumwe umukobwa yaransuzuguye kuri mu intereseke. Vuga ngo amen. Ariko ntiyarazi imbaraga zo mu kuboko kw'Imana. Araba ngo sécurité tikarame. Fita abana mfite. Ariko zasuzugura abazambira. Agakobwa kari nkande no. Agakobwa ngo sécurité tikarame. Na discipline ganyishe. Ndaje mabusha. Ngo genuza nirindase. Amapepa. Ayo. Namaniruka agatsinziro ngazanga koza hano. Namaza nirindase pasi. Ngo ndishitse igitangaza gikomeye. Yamambwira ngo irindazi wazange sécurité. Ntabwo rihiye neza. Genda uzanira indazi risadutse niryo rihiye neza. Ndagenda riza ariko ndizana ngiye nko kurira. Mbwira Imana ngo mana nimba nza ngukora kandi nimba nari mu gitaramo muri restoration cyace aho hariya ku gishanga Kaciro. Nimba naraye muri wa mubukandya kabangeza ahantu umwana w'umukobwa antumira indazi. Karizana karizira nkarisubizayo. Mana wiyerekane nk'Imana y'imbaraga. Kubera ko ndabizi ko umukoko kwawe habamwe imbaraga nyinshi. Ndataha ariko ndahamerewe nabi. Tabagara ba Emile na Bazirasi. Tuja mu cyumba tubwira Imana ngo mana iyi mazaro y'abadayimoni turayazi. Ngo buce mu gitondo hari kuwa gatandatu. Deje wacu yamaze kukaza aho narindaga. Aramwa ngo usha ngo bite tuni sawa. Nkuko usa nko ushonje ntidahwereye. Muziko ndaza nkunda guhisha ibintu byinshi. Ti ingeze nko mu ruhanga. Ampeza bitanu kandi yari meshi cogi. Muri bibiri. Muri 2000. Tusuka ari meshi wa. Ngenda nguri indazi nimba rya 50. Ijyandi ungana nk'umutwe w'ihene. Ringana nkuko. Abazamu n'icyo bazakunda kurya kugira ngo bumve ko mu nda hafata neza. Ringana nkuko. Ndari kunangura. Ngo ndangise. Muvuga ngo amen. Arambwira ngo se ngo niwe mu bantu bose bahisemo kugomba kuza kurinda hano. Kuri risuba ndavuga nti ugira ubwenge tibwinshi. Wo kora ikizamu ucakazi ticane. Uri tayari ejo mu gitondo uzazane bari isaba akazi. Mu gitondo yandika nijoro ndayizana. Ngo bari kwizana ngo nyigeze kuri office gutyo. Umugabo wari uhari ngo niyanteri wicanguka. Aramwira ngo sécurité ngo ko mbona amazina yawe. Ariko abasaba dema. Haho. Sinavukiye amezi 9 sha. Iwe nimba wicaye hano nje gutekeza ko ntavukiye amezi 9. Ndayitanga nihute ndangise. Imunsi wa gatatu baraduhamagara gukora ikizami. Dukora ekri ndayitsinda. Vuga ngo ndayitsinda. Ariko Imana ni sawa hasi. Muvuga mukoko Imana harimo ibintu byinshi. Nkora interview ndayitsinda. Icyumweru gikurikiraho baduhereza akazi. Amen. Vuga ngo birakunda. Ngo amara kumpa akazi umugisha nagize aho bantumye gukorera namasanga no mukobwa akorera. Ikintu gisa kineza cyashimishije kwisi. Ibintu bishimishe ni byinshi. Ariko cyane nishimye inshuro zirenga nka 5 mu buzima bwose.
nishimye umunsi nabonye umuhungu wanje w'imfura numva ubwenge bwiye kuva ku murongo kuko ndari musengeye imyaka 10 mwebwe nuko mutarabasengera niyo mpamvu. Umunsi wa kabiri ni umunsi umukobwa wanje yabyaye nawe akabyara umwana w'umuhungu. Ndavuga ngo ubu nyine ntasigaye mpamagara ndi hano tukavugana kuri telefone kumva rasoro zigiye kuva mu mutwe kavuga ndetse wamfashije wa mana we ntizicike nkiri mu kazi. Umunsi wa gatatu ni uwo munsi nahuye n'uwo mukobwa bwarakeye mu gitondo ndahamagara kazi wacu ku busekirite muzana umuzamu jewe simpari kubita mu ikoti ryari ry'umukara rifite imirongo imanuka gutya ni karuvati ya maruni y'umutuku ariko idatukura cyane ngo mare nzana ikaramu kandi pastor afite yo ku ikoti hari ikaramu gazo ku ikoti n'izindi zo mu nzu hari muri zamufata rubike akameshyira ku ikoti se kurya ububaye gute wafata rubike ukashyira kuri costume uba wabyishe cyane tuganasubire kwanza noneho sanga umuzamara hari ku muryango arakingurana vuga ngo nabarinjira none naje nishyirana n'abandi ngo mari kwishyira n'abandi umuntu umwe aranyega gatese security ndabona ariko uziko abantu bagira ubwoba buke kurabona ukumeze utavugishije ukuri utirengagije urabona iryo sinuvuze nukumeze birahuye kwere ngo amusore tekabisa kuko bari babonye izina ryaje rimanitse ahantu bantunye gukora namasanga wa mukobwa ni hari ngo ambone agira nk'ikiniga aravuga ngo please I'm sorry rwose sinari nzi ko wo kwicara hano nawe kandi ibyo nakoze umbabarire. Ndamubwira ngo ibyo wakoze byari bikubereye igihe cyari kikinsikamiye iyo igihe kigutsikamiye ijambo rizari bariki kandi urigira igihe kikwicariye muri umuna wo gukurikira ubwa gatanu bazamwita muzehe bakaguhamagara mu izina igihe kikuremereye bazakwimisha mu bandi bagabo kandi uvuga bigakunda ariko iyo gihindutse bazari guhutara isabye niko tubayeho muri hisi vuga ngo amen siko pasi siko boss umugabo nigeze gusirimba ku cyamwene wacu turasimba yamambwira ngo uzobimbwa ariya ntarapfa aracyahari yamambwira ngo sha uzobimbwa wowe uzawo mungana amasaha 28 uzomvuga ubwenge mu mutwe abandi ko barashaka akazi muhana hano nawe niyo gusa uzobimbwa. Ndamubwira ngo imyaka mfite umurizo ntukije cyo ni cyambere icyakabiri Imana yampamagaye ntizongira imbwa reka jewe naba turebe ikizovamo ngo buce ngo mbona ko kazi keza iwanje aho nakoreraga jewe kugira ngo uhagere hari abasekirite 21 kugira ngo ugere kuri office wanje ntagukinguriye uhagera imyaka 10 utarangeraho none ngo buce umunsi mwaza kunsura mbwira aba stresseke basha mumubwire ngo aracyari busy kandi sinari busy bizabyangaga byagisha bikazuka ivyo wacu ndamubwira ngo mumubwire basha ndacyari busy bagamuga ati rwose chef hari umuntu hano aragushaka kandi yatubiye ko gukene kandi tari butaye yavuze ko tari bugenda okay mubwira ntegereze muri lunch kandi hari saa 3 arategereza saa 4 saa 5 saa 6 muri lunch ndasohoka musaga kuri reception muze biti ni sawa ngo urabona ngo narifite ikibazo ciki vuga mwizina rikuru ufite ikibazo ciki nabuze rama abana nimukuru ko bibavuza none nyabo namfasha ukeneze abana bani bangana sinkibibuka kandi ari imbazi kugira ngo sananye mbaze mudidibuze hari muri byo wavuze mu Tanzania aravuga ngo ukiona simba amelowana ngo usifikirie kama ni panya nusanga umuntu wasenze arahwabaye tukamukora muri utekeza ko ari inyaho hari umunsi azobyuka kabintare ariko ndabivuze umugirire Imana nusanga umuhungu wasenze cyangwa umukobwa wasenze ariko ugasanga ubuzima buramutsikamiye tukamukora muri utekeza ko ari inyaho umunsi azoguhagurukana uzaburaho werekera mani habwe shubahi ndabwo ngo muze ndazikuka icara hano uzitegereza kandi kaje ndazikuzaniye papa kuko sindi kwimana hako pasi uzumukura ngo uzobimbuka kubera ko ubuzima bugutsikamiye kubera ko ufite ishati imwe yacitse ku ijosi kandi nawe takindi kintu yakoze
Imana ihabwa icyubahiro. Mugira Imana bukeye. Imana ni nziza. Imana ni yacu. Mu kuboko kw'Imana harimo ibineza neza iteka ryose. Mwakira Imana mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Imana iragirira neza. Mu kuboko kw'Imana yeme harimo imbaraga z'Imana zikomeye. Reka kwihebura mugano bakecuru. Haracyariho imbaraga z'Imana. Haracyariho gutabarwa kuva ku Mana. Nawe Imana yo kugirira neza. Nawe Imana yo gukura ku musozi. Nawe Imana yo gukura ku irembo. Kuko nashe narivuyeho. Imana ibagirira neza. Imana ibahumugisha. Nukuri ko Imana yo kwibuka uyu mugoroba kandi ibintu bigahinduka. Koraho gira dusenge. Nuko dusezerane nuko nyine. Yeme musigare neza. Buretse gato. Musigare neza. Sizogera iwanyu mwese ejo. Siko. Ukunda baramukije kandi basezeye. Imana ibagire neza. Kandi Imana ibahumugisha. Ariko sinseze nkutazogaruka. Ese ba. Ukunguku ko mutikirije. None koko muramubwira ngo namasezerano nuko ndazogaruka. Siko bose. Zoza no kwa Bosco iyo nyakira ndakibazo. Imana ibagirire neza. Pastor yavuze murankunda naje ndabakunda wa. Umuntu nakubwira ngo aragukunda uzomuha agaciro. Ariko cyane umuntu uzobikwereka. Ko gukunda. Siko. Ego. Naje ndabakunda biteye ubwo. Ariko nkunda n'abandi simwe mwenyine. Pi. Nishabagiye no mu Rusayo. Muri ADPR iriya mu Bugarama. Bazahita mu Rusayo. Kubera ko mbakunda abana b'Imana. Musumwe turanezerwa. Baririmba igishakamba gutya. Turuzuzwa. Nibo bambere. None yeme Imana ibagirire neza. Imana ibahumugisha mukomeze mudusabire ku Mana. Mutungira iganza mwe sana ngo Imana impeze umugisha. Yewe uvuga nawe utunga ibiganza mu izina rya Yesu. Muvuga Imana igweze umugisha mushu. Sawa. Ukunda utahanye mu izina rya Yesu. Nico mba nkunda rero. Nukuvuga iki rero? Muzi umukobwa bita Nyansingizwa. Wo mibunda wapfuye. Mwari muzi Nyansingizwa. Niwe mugore wa mbere magore abanyamurenge. Wakoreye Imana. Wagiraga ubuntu bwinshi. Umunsi umwe yaraje abashi baranyagiwe bagera mu rugo. Yamaze na costume statu z'umugabo ngo abashi bumukiremo. Nyansingizwa. Nyansingizwa. Agandara hubeye kweri kw'Imana. Umugabo ngo ave kuragira gutya. Yamasanga abahungu be amakoti y'umukara n'amasimisi y'umweru. Hatse Nyanse biti. Ngo ariko papa ngo busabana b'Imana. Nabona ibene Abraham. Imana muheze umugisha Nyansingizwa wapfuye. Ngo aragize sebiterekaza kumusura pasteur. Yamubwira ngo muze ngo ndamboga mfite. Ngo none ngo icara ngo ukira imyage. Sebitereka aravuga ngo Nyanse barakuroze. Ishebe n'imyage. Sebitereka agira igitinyiro giteye ubwo. Yamubura no kuri ko Imana urayirya. Nukuri singi imyage warigeje none. Urayirya muze. Sinyirya. Yamayishira mu rusturi yamatutira. Sebitereka yamasoka yamasenga ahagaze yamasoka. Nyansingizwa amamukurikira. Pasteur urarya kuri iyi myage. Pasteur urarya kuri iyi myage. Nyansingi sinyirya. Nukuri uraryaho. Baragenda ngo baje kugera hejuru y'imbaranda gucya ku gisambo. Sebitereka abwira mugenzi we ati ukunyansingizwa aratugeze imuhira. Gongora ingingo imwe na pasteur mugenzi wanje muheze imwe. Arabo Nyansingi Imana iguheze umugisha. Nyansingizwa aravuga ati nico nashakaga. None mwari kugana mutavuze Imana impumugisha. Mukamugiye gute? None mwishe nari kuvana mutavuze Imana impumugisha. Namara nkashaniki. Muvuga ngo amen. Sema haleluya. Reka dusezerane yeme. Tubwire Imana ngo Imana ibagirire neza. Niturangiza ntange mikrofone mushumba dusabire umugisha. Iyi ni lala salama. Siko yeme. Muvuga ngo amen. Haleluya. Suza abantu batanu bakwegereye ubabwira ngo umuhanurire. Hanurira abantu nk'abatanu bakwegereye. Babwira iki Imana? Kwifuriza umugisha w'Imana. Imana ikugirire neza. Ukuboko kw'Imana kugera umuryango wawe. Kandi guhambura ibyari bihambire. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Bosco, Imana ikugirire neza. Katika jina la Yesu. Ngachuranga papa. Gira dusezerane dutahe. Nuko. Ngwino amasaha yagiye. Teba. Mana imbaraga. Ngwino papa. Misuru sizabona abanzi bajukundi
ijuru ry'amahoro ndashima Imana vuzuwe ti haleluya amen zarambura amen wo ndashima we Mana vuzukundu ti haleluya zarambura maboko umva we Nasibi mana Hallelujah baba we Wo Zarambura Yo Zambura sente Uyumva Aho Kumera mana we Umurugendo mfite Nugo kuja mw'ijuru Umukiza we Umukiza naje Kandi umusi Zamuhimbaza Aho Zanezezwa nukwa Iwe wanguza kandi umusi Mana we Tabarugoko bwawe ma Aho Zanezezwa muri yisi huzu Umuruho Icyo kene na sose Aho Siperako Ariko kumusi Ubwo zabona Nirigiye kuza Ariko kumusi we Ariko kumusi Ubwo we Nirigiye Misuri tuzabona Misuri tuzabona Abasi Amen Badiso tuzahura we Zahabu Misuru ry'amahoro Zarambura amaboko Ndashima Imana Hallelujah Zarambura we Zarambura amaboko Ndashima Imana Zarambura we Tegana Mana y'ibihawe Mana twamenye igakanga Mana y'imbaraga Amaboko y'Imana nemera ibi tubikomeye ma Tabara ubwoko bwawe ma Tegana yewe Mana y'imbaraga Mana mwese Kuko amazi wasutse isi ya Mungu Bana w'amajyasiro gira lake
imirimo n'ibitangaza Mana bagera Imana hari masonga kata na Maria Amen.
abandi bazanezerwa bagatangaza haleluya n'ibindi nk'ibyo, ariko nje reka nsenge mu ijambo rimwe gusa, ahasigaye umushumba arabona kuduhesha umugisha. Uwera wa Isiraheli, Imana ikiranuka muri byose, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana tuje duhamagara kumva kandi gakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhimbazwe wa Mana we, nta wundi ukwiriye gushimwa ni wowe gusa, cyubahiro ni cyawe Mana. Ai, haleluya. Mwenyezi Mungu wa samani zetu, ni kimbilio la vizazi vyetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, umunsi utazongera kugaruka, ariko asante kutunejeje wa Mana we. Haleluya Yesu, asante kutugirira neza muri uyu mugoroba wa none, tukaba tubonye gukomera kwawe, tukabona imbaraga zawe. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Pendo la Mungu ni kubwa, latufikisha mbingu, huko hakuna jaribu wala ugonjwa na kufa. Tumeokoka sababu katika pendo la Mungu. Asante kubw'urukundo wadukunze rutagira akagero, watumye utanga umwana wawe ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twari kure, twari mu mwijima w'icuraburindi, ariko twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu we. Maraso ya Yesu ni urufunguzo ruzarutujana rukatwinjiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu habwe icubahiro wa Mana we. Asante kubw'umuvugabutumwa washoboye kutwoherereza muri iyi minsi. Mana umuhe umugisha, umugasanire, jambo ryawe yavuze Bana ryafashije imitima ya benshi. Reka nawe umugirire neza mu bibazo bye wafite, cyangwa se mu rugo rwiwe, umubera Imana, umubera igisubizo cy'ibibazo byiwe. Ubundi aracyakomeje urugendo. Mana ukomeze ujane nawe, ukomeze umwuzuze, umwambike imbaraga z'Imana muri uru rugendo rw'ivugabutumwa kirimo. Mwami Yesu umuririmbyi yaravuze ngo siyo mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu, we uri